buat para manisku, para window loversku. Yang manis Hilal Putra, PW Audio, RR Media Pro HD Hilal Putra Official. Nak Rasita, Bos Putri AJS Wong Anggaranu sayang. Gemeter beli kencakan, arep ketemu kakak. Najan aduan, oh tapi kayak ning iringan. Wis pegel kula nunggu nanti kesandung rindu. Wong loro pada demene, oh suci gemoy dadi jodone. Suci gemoy sayang, suci gemoy, suci gemoy, suci gemoy, suci gemoy, suci gemoy, suci gemoy. Ate Aska, Ate Aska, Ate Aska, Ate Aska, Ate Aska, Ate Aska sayang, Ate Aska, Ate Aska, Ate Aska. Dengan kakak wis kebangsa, angen-angen melayang-layang. Ate Aska, kita loroan seneng pisan. Orang Ate Aska sayang, rasa cinta. Ate Aska sayang, bahagia ngeracu cinta. Kita beli bakal pisah. Wis pegel Teh Rini sayang, Teh Rini sing paling eman. Wong loro pada lopene, oh muga jadi jodone. Teh Rini sayang, Teh Rini, Teh Rini, Teh Rini. Ate Aska, Ate Aska, Ate Aska. Cip cip cip. Teh Aska, Teh Aska, Teh Aska, Teh Aska, Ate Aska. Dengan kakak wis kebablasan, angen-angen bos Korea melayang-layang. Madu cinta bos Korea, kita loroan bos Korea. Orang bakal bos Korea tetep paksakeun rasa cinta ning jero dada. Bos Korea, bos Korea paling eman. Kita beli bakal pisah. Bos Korea, bos Korea, bos Korea, bos Korea, bos Korea, bos Korea. Wis pegel kula nunggu bos Korea kesandung rindu. Bos Korea pada lope, bos Korea. Bos Korea jadi jodone. Bos Korea, 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 bos Korea.
Bos Korea, bos Korea, bos Korea, bos Korea. Nok Rosita, bos Putri AJS Wong Anggaranu. Senang pisan orang bakal lepasakeun rasa cinta ning jero dada bahagia ngerancu cinta kita beli bakal pisah. Gemeter beli kejagaan arep di anu kakang najan aduh oh tapi kayak ning iringan panas kan. Kesandung rindu wong loro pada cintane oh muga dadi jodoh.